Ko Jerry Matepara i te kāwana tianara tuatahi noroto mai i te whakareianga o Ngāti Tūmatauenga. I te rā nei i mauake ai i te karere ngā whakaaro o ona hoa o mua o te ope taua. Anei te pūrongo a Roy Hananuri. Ruana te whenua i a Tūmatauenga. I nāenei kua tohua tētehi o rātau hei māngai mo te kuini o Ingarangi. It's quite a remarkable journey, isn't it? From a 17-year-old private soldier now to becoming Governor-General of New Zealand. Mahitahi ai a Lithkauma rāua ko Jerry i roto i ngā ope tauā. Engari i taua wā ko Leith Care te mātāmua. He will come across as the Governor-General as very quiet, very considered and very respectful, and I think that's his ahua. I te tau whitu te kaumārua, ka uru atu a Jerry ki roto i a Ngāti Tūmatauenga. I te tau i muri mai, ka mutu tana whakangungu tahi me Ronald Apiti. Ai, tino nanakia. Engari ko ia he māhua rereke. Kua au e whai atua nāu i ngā mei ki a mutu a mātou mahi, ka haerau ki te whai era āhuatanga, ngā tinihanga. Engari ka tēnei tangata e noho whai atu i ana āhuatanga. I te whaitahi a Ronald rāua ko Jerry i te tohu Section Commander i te tau whitu te kaumātoru. Mai i taua wā i mōhiotia ai ka eke panuku a Jerry. Great leaders are not born, they are made. Nā, ko tēnei tangata, i huri atu ki te whakahee tera, o na momo, i me kira i heke mai i roto i ngā kāwai hekenga o na mātua, o na tūpuna mai i roto i tērā o tūwharetoa. Ko ia tētehi o ngā āpiha i Singapore i te tau whitu te kaumā iwa. Hei te here turi kōka ka whakakapi tēnei toa o Tūmatauenga i tōna tūranga hou. Roy Hananuri, Te Karere.